Pozdrav drugari, dobrodošli na UD Hunter. Danas ću vam pokazati ovu igricu koju ću snimati na ovom kanalu, koja izgleda veoma zanimljivo i veoma avanturistički i zabavna. Ovo je moj account CrazyDM. Ima to jedan moj drugar koji isto snima za YouTube, ali neću vam otkriti ko je. Onda da vidimo, za početak nećete imati ovaj Journey Man, kako se zove ovo, membership, već ćete imati quest. Ako ne kupite membership, idete ovdje, upgrade or renew, kupite 3 mjeseca, 6 mjeseci, 12 mjeseci, u zavisnosti od vašeg novca. 49 eura.99, bukvalno 50 eura, to je 5000 dinara, ili 50 eura, da. To vam je ovaj najbolji Trial Runner membership, uz koji dobijate 300 bolt pušku, 270 bolt action rifle, 44 revolver, 357 revolver, compound bow, snake beat, 3006 action rifle i još mnogo toga. Onda 12 mjeseci kupite membership, znači dobijete 12 mjeseci slobodnog lova na sve životinje, 12 mjeseci besplatne municije i 3 još neke stvarčice koje dobijate. To ja mislim jedan od tih je Tower. Ovo sad ću vam pokazati setup na mojoj mapi Hirschfelden. Kao što vidite, ovdje imam ovaj Tower koji sam dobacio, tu je i pored njega odmah i tent. Onda imam još jedan ovdje tent i imam još jednu kulu ovdje, u stvari Tower. Ovdje je jedan tent i tu su onda decoys ili igračke lažne guske na koje silaze prave guske životinje, dozivate ih naravno iz blinda i one silaze i pucate ih, možete i u visu, možete i kad slete, ali više poena dobijate kada slete bilo koje ptice ili kada lete, znači u letu kada je pogodite dobijate više poena. Ovo vam je tripod stand, znači tu možete da senete. Ako je ovakav, znači ako je ovakav ima dve ove nožice, onda je za dvoje. Ovo vam je hog feeder, znači to je hranilica za svinje. Sad ću vam pokazati na Valdez Boys, znači evo imam i ovdje tower i ovdje tower. Ovo vam je bear bait koji možete staviti i na brown medvede i na crne medvede. Ja sam stavio na oba. Evo ovdje još jedan tent. Onda imam i ja ovdje tent, ali sa dva decoyse, to je dve igračke čurke. Dakle, imam ovdje ovo vam je climbing gear ili oprema za penjanje koju možete da se popnete ovamo, jer na ovoj mapi imate Alpine Ibex, to su vam kozorozi, ovi nacrtani ovdje na sličici, koji se love samo po vrhovima ovdje, ne možete ih naći sa strane. Rijetko možda se desi da ih pogodite odavde negdje blizu planina, ali ne znam, nisam siguran za to. Ovo je Rengrow Bio, jedna mapa koja je najbolja za lov na patke i jedina za lov na patke. Ovo je najnovija mapa, mislim posljednja mapa koja je izašla, to je White Heart Ridge, na kojoj se love bizoni, polarni medvedi, sitka dir i los. Hemendal, to je veoma zanimljiva mapa, na kojoj također imam tent. Tu ima raznih, znači raznih nivoa prirode, znači imate i jezera, imate i planine, imate i ovako doline, ima svega i svačega. Ovdje imate čeke koje dobijate na početku. Ovaj tent sam ja dodao, postavio sam ga ovdje iz razloga zato što ovdje najviše ima ptica koje su dodali skoro, to su ptarmigani ili koke neke, nešto sam tako pročitao o njima, tako sam prevodio, to su koke. Onda dalje, pa ne znam, Settler Creek sam vam pokazao, evo ga Lodgers Point, to je hog feeder, imate dve vrste hogova, to jest imate feral hog, što ne znam što znači, wild boar znači da znači divlja svinja, ali feral hog to su neke manje od divljih svinja, samo što su po meni lepše one nego divlja svinja. Sad ću vam pokazati galeriju, znači evo, vidite mene, ovo sam ja sliku kojota kog sam pogodio strelom, onda ja sam ovdje upao u kadar jer to imate samo kada
uplatite membership. To bi bilo to se sada od mene i pozdrav.